мына Москвалык кыргыздардын жолугушуу кечеси куттуу болсун. Ал эми уландын ыры жүк болсун. Аткардык, автордук чыгармасын да ойлойсуңбу? Суроолор боюнча. Sevgin bakıp çolur Kaydemi murdağıday aşık olur Yürekten gittin tekin böyleste Yürgönge su sakışıp basıp çolur Kaydasın hazır beni oyloysun bu Akşamın жүргөндү корбойсуң жүрөктөн сагарын алган ырларыма бир жолу көз жүгүртүп бир жолу кулак төшөп койбойсуңбу койбойсуңбу Kaydemi keremettük suyu degen Su bele cergesini bilinbegen Biz yürgön kımbat gündür gayrılmadı Bir gana ümit kaldı üzülmeden Kaydasın hazır meni oyloysun bu Akşanıp жүргөнүмдү корбойсуңду жүрөктөн сагарын алган ырларыма бир жолу көз жүгүртүп бир жолу кулак төшөп койбойсуңбу койбойсуңбу Kaydemi kunluk gündür yaşıl talan Biz yürgön kızgandaktuk yaşıl talan Bilgizbey ortomuzdu жылдар böldü Bir görgön tanıştaymın nazır sağa Kaydasın hazır meni koyboysundu Akşanıp жүргөнүмдү корбойсуңду жүрөктөн сагарын алган ырларыма бир жолу көз жүгүртүп бир жолу кулак төшөп койбойсуңбу ойлойсуңбу ойлойсуңбу Чоң рахмат, кол чаалар болсун.